In response to the increasing concerns over illegal settlements and criminal activities in the areas under the jurisdiction of the Shillong Cantonment Board, officials conducted a joint inspection following the repeated appeals from local community leaders of Them Moba. The inspection was initiated after the recent visit by Francis J. Karshiyeng, Mission Director of Drug Reduction Elimination and Action Mission, or DREAM, who had earlier assessed the situation in the affected areas. Leading the inspection was Shillong Cantonment Board CEO Ayush Maurya, accompanied by Moba headman Aris Mothor, Nongsopo Upper Moprem headman Hadi Rintathiang, law enforcement officials, representatives from DREAM, and other relevant authorities. During the assessment, several locations were identified as hub of illicit activities and unauthorized settlements. In response, the board has decided to issue notices to individuals residing in these areas unlawfully. Addressing the media, community leaders Aris Thaba and Hadi Rintathiang expressed their satisfaction that authorities had acted upon their long-standing concerns. They emphasized that in addition to the drug-related issues and other criminal activities, the increasing presence of undocumented settlers poses significant challenges to the community. They urged the Shillong Cantonment Board to take prompt corrective measures. Kini ka inspection ka ba ngi wandas ni na kadide ka jing hadin ka jing ujo na kalyang ngi kidor basnong medon ni na kalyang i rabasnong ka nong soko bat ngi na ka mauba kumdu ba kani ka jing ujo ka jing ni na ka por soko revide ba kani containment area kani ka ba ni akran mendakas ni kalong hadin ka jing sakot ini hau siu manisong manyatai bat inspect kini ki area kalor ka jing ujo ka ba nila ai no lagi tanai pula ada te manehi mestap nila ilet de kreasyong apo office ni mat adin datang nilai wan sini jaka ban site inspection ban bi kita gijing sniu ya gijing ujor ba ni ne kedeng gidor ba kunjur kinong song gijing snong ba marjan kaban kong hi bangi bu gijing ujor kai dei be drops tu kuma ni tip nadu gisi ba kipanai pelada kisna pelada bru na kedeng ga jongi ku gidor ba snong sing samla kunjur gi sing balang gi badan sikini gi snong gi ba marjan ba ni nilai tere banrat engkong ini ke jenis niu hang ni ke mission by keran tang drop ndai ngi keran ru ke influx kini ke illegal settler ke basong ini ke area juga containment board te kumjuru ke jing jabo kini ke area ke ba ki kum ki press ke media la la sakhi kumju ke jing song ni bri song ba ni ke caka ke bangi i kini ke ba excitement adu kata-kata tene kalian kejungi hadin ke jing inspection kumjuru by CEO bangi kalian kejungi hi ke arbar iku apa nai kubleiru yo CEO kumjuru ke police department di SPCD ke balai dan rengkat lang ban dia inspect ini ke you mana kalian ke jungki kita ai ke insurance na ka kantor na kalian CEO bon un sesiem ki lat kelenti ka bide begini di sini borok ke badan ini ke senang di marzan jungi dai kalian ke jung CEO hi kalong ba insurance ulai uang begini install ki CCTV lagi ni cakap ki ba ni so tu hi begidan kita gijing sini nakapos keluar namar kam dei su kesen ke beningkong ada kebabu ni gijing sini bami kade ni kini area kajing sakan tho ingi kisnong gi marjan pada kade na kani hi namar kani kade entrance jong ini kisnong jongi gi marjan dei gi briu ki yo ban kan tho kimi gijing kanu kono gijing sini kapoi pada kajing sakan tho lang ni tinggal yang kejungki habai dei bagi CCTV habai dei bagi manpower habai dei baka ini street light long ulai ke insurance bangun sale gini ki ba dan kamban le gini ki area gitu ya keren saban ya wai ini ga inspection te naliang CEO la ai jing keren mentan ba ki basuk ngini apen kloy ki ba kham bade ngini ya face wise kum ka yu te ka assurance kalong more or less ba kalong assurance kalong 100% ba ki ong ba in ya ram begini ya chmat ban eradicate ya kanika jingsni abatan kanika cantonment area to ka ya ka badai bat ka ya ka ong ka CCTV camera installation of CCTV camera dam ta he ga bodum kin id kini solar light o ka assurance kila kin sele naliang tu ka cantonment board but kunjur ngi ai kanika ngi ai kublai naliang bro ar ki derbar ba hadin ba iso mau ngila ai lek complain lagi kat no posien city gi kat no sien ngila lek ai te hadin ko tu ba kani ka
Saya surat berhadian bagi kini barat point CEO ukot yang kini meeting kunjuk berkah joint inspection. Tinggi ai publik CEO kontenmen berkah boot sebagai lawan inspect la pelak por kenang bagi lai hiru tu CEO dal dia lai la point out orang hoat hidden kijing duna ba hai bikin baik kita di rong ba senang jaka mau ba ni nakapor sa kapor pangilay uja ilay ay ka complain sa containment sa DC na sa SP kadi kamday tang nam ta ka drugs nam ta gini gi illegal settler mo kini gi floating population ngani thu ipi kini gi jaka containment area ngani thu ipi kila along ki jaka ri tengan ye gini ki barzala ki bom dan kotsla bat femtep bakilong kumno ki te ho nangni khmat bakila ong bakin saya sim ki senjam ba kin sedang regulate te let's say hangtu hakaturu kinsa khotlang ye guys no ini we are always there bang ini era nampak kalau hakam nek kas nampak te bidai bergani ka dikapnya hilin te keliti kisingkin ki baya dei ban mi ni sport ka highway nakaleng gejongi namar ka babu jinge ka dei gi kena school ka ba ngi ni kileng kini arsnong ka bang di school mestap kunjuru gini ki school bus ma ki ba ka sarkar kala pen bek ban chao ki kena school lagi ni snong kabu jinge adu kata-kata namar ka kajing ai kajing bu kali hang ni ki parking ki ba lalong ka ba ka ba isai map ha namar mustap kinali school kena kinumpoi ha ka puan ilayo gijing ujon gini ki ba penya ini kali sarkar ki ba stam ki ba ka sarkar kala shin initiate intai kena tebede ka turu nakaleng ki driver ki pun ini yang ba panda kalong kumni nginum la nomor ki habya dekat timing kumbaka dai jing school tikin hawan ka por ngin habya ka por te nakaleng jung kir gila bu ko jing ujor tengi gani ko jing ujor ka ba nilai osngong nilai osngong containment board but nakaleng ko containment board kala ai ka usren ba kan sa marking gini ki area nomor kumbaki I minta pir bila isaki mana baka jing bu double parking ke babu jing ha ka balik ke bawah di nong li nang wan kinong song snong yon te be de bekan niru nakaleng jung ula ai usren bon sobu iki marking but hek kaki marking area kila ban bu bat ke jing bu jing ini ki double parking ru wong ba on sok pendu kumjuru ngila bu ke jing jor be de ke jing bu iki bukan ki ba kila ban I gini ki snong kala jan miet ki bu kini ki lenti ka ba ka di surok ki ya ki kali dikila dap dikidukan be de begini ru babu ke jing kalik kawan ini ru ngila sim khia ban ngila penpau ke jan halor kini benta ban ini ru laong bai kini dukan ru kan bala seile ban shift no sini ki jaka ki ba undang penpa